obwe Radio West rwetebekanisiza kuza guza emyaka 25 y'obuhereza burungi aba Bright Future Primary School cy'abahesi na bamwe barukusima emirimo ya Radio West kandi bahire kiro 200 z'umuceri ukurisa bahagiza hacenihiro rwigura mpata twaheza kuhereza aba Radio West omuceri ogukwingana tanizi 5 ogo muceri no muceri ogutwenda ngugurisa abantu abarabe bizire aha mukoro ogwe kinihiro rwigura mpata ebiro 20 na mushanju byo kwa mushanju tweshangeyo ekini kija kubaho ebirabiro na mushanju byo kwa mushanju mwaka ogu omugishayi kacheka aho mu rembo rwambara ka programu ze byo bwegese ka programu ze muzano kandi no kucera munonga no kuranga nabo kuranga na Road Edge ishomero ryiturukamanywa kandi abantu bakongera kwetegereza kwishomero ruho nabikorwa umwanyo umuceri gwaza kunura twaza kono umuceri gurye enyamazi y'umuceri wahorera tani zingezi bagamba begwe gira sitwa kusima munombe kandi tukomeza mutwakire imiceri hatwaza kutandika kwakira ente because twakire imiceri kugira ngo stocking then tuje twakire ki ente nza kuzakira umubyanga byo imbaga ya Radio West Edge habo mwaka ogweyeserwe cenihiro rwigura mpata kandi okutahamo no mutwaro gumwe gwonka gasha kwa erakiza